Akakiiko akarikujunanizibwa eby'akakooko ka siriimu aka Uganda AIDS Commission nikagira ngu abantu abarikutunga akakooko ka siriimu omu kyanga kya Bunyoro n'emyeti bari ahagati y'emyaka 15 hamwe na 24. Omuri Bunyoro region abantu bari kurenga 2,000 bakwatwa akakooko ka siriimu buri mwaka. Basa n'ikizibu ky'amaani. Asa omuri abo 2,000 abingi nibaba bari abaishiki bato. Abakazi bato n'abaishiki bato bari hasi y'emyaka 15 ise emyaka 24. So mbwenu turi hano kugira ngo hati tukabasa tutakutandika tukongeramu amaani mu kugamba n'abo bantu kubahisaho ubutumwa, kubahisaho messages z'akakooko ka siriimu. Victor Rwengabo, Zone Coordinator wa Uganda AIDS Commission, nashobora ngu district ezatungira omuhendo gw'abarwire abingi ni Kakumiro yabiire n'abarwire 46 yakuratwa amasindi yabiire n'ebishatu 88 Kagada n'ebishatu 82 Kikuube n'ebishatu 58 Kiryandongo n'ebishatu Hoima n'ebishatu Orurembo rwa Hoima rw'inigana 89 Kibale binigana 82 kandi Burisa bakatunga abarwire 200. Abazire tuyina omurimo mwingi aha abana bitu. Abazire bakizire ebibero kuruga aha abana batabataho concentration umurimo gwabo kubunagirira. Abantu bashanga bishiki bato bari mu town omushahe zitarizo bari mu mihanda nibatambura tibine control yona. So as parents nigasha abazire tushemeye kweyongera kunyweza abana tukabaho buhabuzi kandi tukabataherisha. Rwengabo yagamba ngu amabara gayongera muri Bunyoro garimo abana bato ecyongiza akakooko aka. Umwana yaba ine cyokora nabwo takaza kuragana tukakumushanga mu town ubundi ari mu bwamarayi ubundi ari muri za dance ubundi ari mu mabara. So abana twenka parents twine cyango eco gukora kurangwa abana bitu baguma bari kuri kandi bari kuturaje n'amagara marungi. Ni mu kwantingo mu kukwata abana banyu kandi mubahereze byokora baruge mu kukora bwa malaya no kwetunda kandi naitwa abasayija twina kurantingo tukehezeho kugenda kugura obwana buto niko obwana buno budibe akatale kakehe niko oburairo bw'umunywerero busobole kubandi nibukehawo akakwa ko munywerero nitusobora kukamaraho kakusangwa twena turaye jumbira kukabazaho bukiya tumazire kwetegereza ngo bwire buno tubaire nindu bata mu region ezikwahukana twayesanga ngo ekitwe kibakweta okwetinira obutini nibo bumazireho abantu baitu. Reporter nayoreka ngo abantu mushanjariga n'abari mu Ruhoima bina akakooko ka siriimu ekirukongera kutinisa abari mu hururu yo kurwanisa akakooko ka siriimu. Gashoka Ambrose Nwagaba Katoto.